povodom dana škole. Ja bih sada pozvala našeg direktora Milana Jovanovića da dali mu reč. Dame i gospodo, poštovani sugrađani, uvaženi gosti, cijenjeni učenici i kolege. Imam čast da vas večeras pozdravim ispred kolektiva srednje škole, da vam se zahvalim što ste vašim prisustvom upotpunili našu proslavu, naš 51. rođendan. Davne 64. godine pa do današnjeg dana naša škola imala i velikih problema i velikih uspona i padova, ali smo uspjeli u sve to da se održimo i da svo vrijeme budemo jedan od svjetljenika i obrazovanja i kulture i vaspitanja u našoj opštini. Za večeras smo spremili jednu priredbu koja je malo, da kažem tako, izvan standarda, pošto imamo školu u ime našeg velikana Duka Karatića i oni su priredbu bile posvećene Vuku, a pošto se uskoro održava dan primirja, odnosno pobjede u Prvom svjetskom ratu, sa večerašnjom priredbom ćemo dati osvrt na Prvi svjetski rat, dan Dubrovačke Azbukovice koje su bile. Ja ću jednu priču ispričati, mnogi ljudi su me danas pitali za ovaj simbol, ovu značku na mom revijeru. Ovo je inače Natalina Ramonda, to je simbol primirja, odnosno pobjede. Natalina Ramonda je inače biljka koja uspijeva jedino na Kajmakčalanu i istočnim dijelovima naše republike. Jedina je biljka koja ga potpuno uvere. Kada jednom zavijete posle toga, ona ponovo živi. I to simbolizuje i pobjedu i podizanje iz pepela zemlje Srbije kao ptice Feniksa posle Prvog svjetskog rata. Znači, naša večerašnja priredba je posvećena vaše to ime svim stradalnicima u Prvom svjetskom ratu, onima koji su izgradili našu državu i učinili da budemo ono što jesmo. Nadam se da ćete uživati u večerašnjoj priredbi. Hvala vam još jednom što ste došli. Junaci današnjega Oni se nisu vratili. Čekali su ih majke. Čuvali za njih pletene čarape i posljednje brašno za pogaču. Čekali su ih devojke. Spremljeni tarovi nisu iznošeni iz brižno čuvanih škrinja. Čekala ih je letina.
Prestarali očevi nadali su se zameni, da produže porodičnu lozu, da održe vatru ognjišta. A oni nisu dolazili. Ostali su na bojištima, zaustavljeni u jurišu, u rasutnim pumpkama, na večnoj straži nemerljivog srpskog stradanja. Kralj Aleksandar Karađorđević odlučio je da se gde god igde ima i jedna kost srpskog vojnika prikupi i prenese u jedno groblje. Iskupljali su ih sa svih strana, od Gorničeva do Bitolja, sa Kajmakčalana, sa Dobrog polja i Kozjaka. Iz kamenjara su kopane kosti, iz plitkih grobova stavljali u bele pletene vrećice. Nekoliko godina su prevoženi tužni tovari u grad